Brend Mini je u novembru 2020. predstavio virtualnu viziju Mini Vision Urban Out vozila, otvorivši potpuno novo poglavlje u interpretaciji mobilnosti, koje odlikuje izuzetno inovativni dizajn. BMW grupa je sad spremna da prikaže publici pomenuti model, ali u realnom vremenu i prostoru, što će omogućiti prisutnima da se izbliza upoznaju sa spatial konceptom i izuzetnim materijalima korišćenim za izradu automobila. Fokus Mini Vision Urban Outa je pametna upotreba prostora na način tipičan za mini brend. Novi model reprezentuje kako pametno korišćenje prostora može da ispuni sve zadatke koje će gradovi budućnosti i budući način života očekivati od vozila. Interijer i eksterijer vozila su promenljivi i u skladu sa idejom da putnicima i vozaču pruže najbolje moguće iskustvo. Transformacija vozila kroz različite momente može da se sada iskusi u realnosti zahvaljujući fizičkoj kreaciji modela Mini Vision Urban Outa. U ovom trenutku, interijer postaje idealno mesto za vožnju automobila ili mesto u kojem će on vas voziti. Kada kupci žele sami da voze, dodirnu dugme sa mini logom i pojavljuju se volan i pedale za upravljanje. Brend je imao i tim fokusiran na smanjenje broja komponenti i izbegavanje korišćenja nepotrebnih materijala. Unutrašnjost modela čine u velikom procentu reciklirani materijali, ali i materijali koji su korišćeni mogu se dalje reciklirati. Svaki deo vozila je specijalno dizajniran, korišćene su specijalne mašine za završnu obradu delova, a mnogi elementi su i ručno napravljeni. Konstrukcija modela je proširena od klasičnog vozila ka programiranom automobilu u koji je integrisana visoka tehnologija.